Sjećam se jednog trenutka kada sam imao infuziju, dešava se i najboljima, da sam razmišljao o boli koju sam prolazio u tom trenutku, a bila je u pitanju nefrokolika. Razmišljao sam o tome kako izgleda život nekoga ko svakodnevno proživljava ovakvu i sličnu bol i zaista u tom trenutku na neki način sam se malo i osvijestio i vrlo često kada radim određene procedure pretrage, razmišljam o tome kako se osjeća pacijent kog pregleda, kako se osjeća neko ko je tu u pratnji tog pacijenta i zaista mnogo mi to pomaže da se fokusiram na samu problematiku, da dodamo nešto pored stručnog dijela i onaj ljudski faktor, da sagledamo skupa, da vrlo često se dešava da uključujem pacijenta i njegovu pratnju u dalji tretman tog određenog problema zbog kojeg su on došli tu. Iskreno da ti budem, sad mi je malo jasnije jer u nekoliko navrata kad sam razgovarao sa nekim prijateljima, poznanicima, pa pričamo o ovom podcastu, ko su gosti, ja kažem dolaze ljekari, tako i kažem da ću imati radiologa. Kad pitaju kojeg radiologa, ja kažem dr. Emir Gušo, onda oni kažu, to je ne samo radiolog, nego i dobar čovjek. Sad mi je malo jasnije zašto je to tako. Na osnovu ličnog iskustva, ali iskustva porodice i velikog broja prijatelja, taj pristup nije standardan. Ne bih ja rekao da je on standardan u našoj medicini.